Pamirsa, dasan hektar pertanian ring Kabupaten Tabanan kauningin nenten nados sangkaning ngarepin kekeringan. Indik inucap anutin saking laporan sane katrima Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan kantos tanggal kutus November warsa kalih tali 3 likur. Pertanian Kabupaten Tabanan ngelintangin bidang sarana dan prasarana ninyoman Riawati Ngewedarang sampun wenten sawetara subak sani nguningayang nenten nados utawi gagal panen. Dani Ngewedarang laporan sani katrima wau rauh saking wewidangan Kecamatan Kerambitan miwah Baturiti. Raris saking wewidangan tiosan paiketan dani kantun nyantosang gatran nyane. Anutin saking laporan inucap pamekas ring wewidangan Kecamatan Kerambitan gagal panen kepanggih ring subak tangluk kantos Jimbar kutus hektar. Raris subak samsaman 6,5 hektar. Riawati ngawehin lahan pertanian tiosan kantun hijau ya diastun tanah nyani kering santukan ringgalah ukuran nanin sabah ya diastun aja bos. Puni kemawinan paiketan dani kantun nyantosang indik panglimbakan saking Kecamatan Kerambitan. Kahanan sekali punika taler kepanggih ring subak Kecamatan Baturiti. Saking kuentenan kutus subak sani kauningin wenten Jimbar tetanduran 50 hektar sani kauningin nenten nados utawi puso inggih punika 3,5 hektar ring 6 subak. Puspawati Bali Pos Muningayang.